हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल देवत सार देख तुम आसी वाक्य विचार ओडिया ग्रामर बहिर फास्ट चैप्टर वाक्य विचार बहुत गुरे एमसीक्यू जहाँकि तुम हाफ इयरली सहयोग कर टाइप हिं क्वेश्चन पड़ो जब न पड़ो बोले अनसब्सक्राइब करदेव है यही टाइप हिं तुम क्वेश्चन पड़ो है जदि न पड़ो ताल अनसब्सक्राइब करदेव देख कहूँ प्रथम कर तुम जब रखापी चाहूच जदि चाहूच जे दशम श्रेणी जब तुम रखापी चाहूच साहित्य जदि 90+ मान जदि मैंने 7,000 5,000 10,000 टंका जो मिलूँ सरकार तुमको दौर जो रखिले 90% मार्क ताल तुम पाइपर देख सरलार्थ बहुत टेस्ट पेपर अच्छी जो टाइप मुझे अलग टाइप देवी प्राय पूरा टीचर पूरा तुम सरलार्थ पढ़ीना लंग क्वेश्चन पढ़ीना पूरा इम्प्रेस हो टाइप मुझे सरलार्थ लिखिना तुमको देवी पूरा इम्प्रेस होनी जब बोल मत कह सरलार्थ पर पूरा ट्रिक देवी है देख फास्ट क्वेश्चन अच्छी बहुत किसी एमसीक्यू अच्छी जो जैक हम देख तुम पार्ट आज तुमको एमसीक्यू प्रोवाइड करुच्छे नेक्स्ट 1 मधु कहला पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुची यह केउ उक्तिर उदाहरण मधु कहला देख मधु कहला बोली गोटे कहुची बुलेब कि कहे पुणी देख कमा देना अच्छी पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुची यही टाइप जब क्वेश्चन दियो बोले यार आंसर हम प्रत्येक उक्ति ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक उक्ति 2 नंबर क्वेश्चन शत्रु को हत्या करे जे ताहाकु संक्षेप कौन कह ऑप्शन नंबर सी शत्रुघ्न है शत्रुदंता नुहे शत्रुहंता नुहे दुखरे जहा भल करा जाए ताहाकु संक्षेप कौन कह जाए दुखरे जहा लाभ करा जाए ताहाकु माने एहाकु संक्षेप प्रकाश कले कौन हेबो दुर्लभ ऑप्शन नंबर डी राइट सठिक उत्तर 4 नंबर संख्या व्यवसाय करुवा लोकटी गाँ को आसीथिला देख तुम जब क्वेश्चन जो पड़ो ओडिया ग्रामर रे बही ही एग्जाम्पल रू ही तुम क्वेश्चन पड़ो आ बाहर कौटी पड़ो ना है संख्या व्यवसाय करुवा लोकटी गाँ को आसीथिला यार आंसर हम ऑप्शन नंबर बी रेखांकित पदटी संक्षेप कले कौन हम यार ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर बी संखारी संखारी हम आंसर जार आलस्य अभाव से दुख पाए रेखांकित पद को संक्षेप प्रकाश कले कौन हम 5 नंबर क्वेश्चन आंसर होलसुआ यहाँ पूरा देख जानी अलसुआ ही आंसर हम विद्या अर्थ जार से बहु कष्ट करे रेखांकित पदटी संक्षेप प्रकाश कर विद्या अर्थ करे विद्या अर्थ जार से बहु कष्ट करे तुम जहाँ बुझुच देख फास्ट बुझ तापर गोटे गोटे ऑप्शन काट फास्ट विद्या अर्थ जार से विद्या अर्थ विद्या को जी अर्थ भाव व्यवहार कर कौन कहे विद्यार्थी कि विद्वान कि विद्वान कि ज्ञानी यार सठिक उत्तर हम विद्यार्थी है नेक्स्ट 7 नंबर दशरथ पुओ सत्यवादी थिले रेखांकित पदटी कौ प्रकार शब्द कौ वाक्यर वाक्य वाक्य है रेखांकित पदटी क्यों कि प्रकार वाक्य है यार आंसर हम 7 नंबर आंसर हम दासरथी दासरथी यार आंसर हम नेक्स्ट 8 नंबर जाना इच्छुक व्यक्ति अनेक ग्रंथ पाठ करे संक्षेप प्रकाश कले या कौन हम देख यही क्वेश्चनटा अधिकांश थर पढ़ार बहुत बहुत संभावना अच्छी है क्वेश्चन बहुत पढ़ार संभावना अच्छी है 8 नंबर आंसर हम जिज्ञासु जिज्ञासु यार आंसर हम जे सत्य कहे से प्रशंसा पाए संक्षेप प्रकाश कले कौन हम सत कुआ सत्यवादी केउटी नुहे सत्य एटू आंसर हम ऑप्शन नंबर बी सत्यवादी या पर जानी है नेक्स्ट 3 4 5 6 10 12 सब मध्य सबुठ छोट संख्याटी 3 रेखांकित पदटी संक्षेप प्रकाश कले कौन हम क्षुद्रतर संख्या क्षुद्रतम संख्या क्षुद्र संख्या छोट संख्या
ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହଉ କି ଯାହା ପାଇଁ ହଉ, ଯିଏ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ମୋ ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ପଢ଼ିବି ହେଲା। ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ ବି ତୁମକୁ ଯଦି ମୋର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛ ୟାର ପାଇଁ ପୁରା ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିବି ମୁଇଁ ହେଲା। ଏ ଦେଖ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ MCQ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିନା କିଛି ନ ପଢ଼ିକିନା ବି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବା କେମିତି ବି ତାର ପୁରା ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ହେଲା। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଦେଖ ତୁମର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ଏଠାରେ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛ ହଁ କି ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗା କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ଯଦି ଜିନିଷଟା ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଜିନିଷ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି କହିବ। କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ନାହିଁ ନା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ହେଲା, ମନେ ରଖ। 11 ନମ୍ବର ସୈନିକ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରେ, ମାତ୍ର କୃଷକ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। 11 ନମ୍ବର ଗଲା। 12 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ସମୟାନୁସାରେ କ୍ରିୟାପଦ ବସିଥାଏ ବା କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ ତାକୁ କେଉଁ ବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ? यार सठिक आंसर देखो बहिरे भी यार आंसर अच्छी, किंतु मैं कही यार सठिक आंसर होच्छे कर्तुवाच्य। सब क्वेश्चन आंसर देवा को चेष्टा कर, केतोटी क्वेश्चन आंसर तुम सठिक होची लास्ट तुम देख हे अनुसार तुम प्रिपेयर हम आनुअल एग्जाम हाफ इयरली एग्जाम IA1 IA1 जी भाग आम क्वेश्चन पड़ो यही ही पड़ो, देख मुझे कहीदे पूरा गांडी दिन है। नेक्स्ट 13 नंबर केउं बाच्य कर्मर प्रधान थाए? कर्मर प्रधान थाए 13 नंबर आंसर सठिक आंसर होची कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य। देवानंद द्वारा भल चित्र करा जायछि, यह की प्रकार वाच्यर उदाहरण अटे? देवानंद द्वारा भल चित्र अंका जाई परिछि, यह की प्रकार की वाच्यर उदाहरण अटे? 14 नंबर आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्यटा। कर्मवाच्य देख ये भिडियो देख तुमको मु फुल भाव एक्सप्लेनेसन कर, किंतु जिते जल्दी मोर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो से जल्दी तुम यार सटिक आनी। बहुत पिलाकर मान डिमांड अच्छी भावुँच ये हेनी मोबाइल काम ग्रामार हेनी सोलार तो केमी लिखी मुई तुम पूरा सटिक आनी। देख तुम आ कौ चैनल पाठ पढ़ले कौ टेस्ट पेपर किण 2024-25 कौ टेस्ट पेपर किण तापाई भी मुझे वीडियो आनी है, रेडी था वीडियो आनी, खाली कमेंट करो वीडियो आनी। नेक्स्ट 15 नंबर केउं वाच्य क्रिया निजे कर्ता रूपे व्यवहृत होता है? 15 नंबर सर सठिक आंसर है भाववाच्य। गोटे शुद्ध वाक्य केउं लक्षणटी न थाए? गोटे शुद्ध वाक्य केउं लक्षणटी थाए न थाए? ऑप्शन नंबर डी सौंदर्य। रविवार दिन चपला डैश, यह वाक्यर केउं लक्षण उदाहरण अटे? यार 17 नंबर आंसर है आकांक्षा, ऑप्शन नंबर बी आकांक्षा। आकांक्षा करुची माने अपेक्षा करुची। आसक्तिर अन्य नाम कौन? पदविनाश। वाक्य बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को बा केतोटी पद संहिता को कौन कहुए? यार सठिक आंसर हम 19 नंबर सठिक आंसर हम पदविन्यास। 19 नंबर हम आकांक्षा। यार सठिक उत्तर अच्छी जो वाक्यांक्षा देख रखा है आकांक्षा हम, आकांक्षा हम यहाँ बा हेनी आकांक्षा हम है। वाक्य क्रियापद केउठी बसे? वाक्य क्रियापद केउठी बसे? देख तुम जो फास्ट अफिस कार्य अच्छी पर पृष्ठार देख तुम थी हेड्रु ही तुम गोटे मार्क 2 मार्क जमी पड़ुची, किंतु बहुत पिला भूल कर ये भल एक्सपीरियंस करी मात्र 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दियो। मुझे पूरा लाइव आसबि, लाइव ही तुमको पूरा भल भाई बुझे पारि है। नेक्स्ट वाक्य क्रियापद केउठी बसे? 20 नंबर सठिक आंसर हम शेष। वाक्य क्रियापद केउठी बसे पूरा तो जानी है पूरा शेष आंसर सठिक आंसर हम शेष। वाक्य संबोधन पद केउठी बसे? आरंभ बा शेष भी बसी पार है। वाक्य संबोधन पद केउठारे बसे? ऑप्शन नंबर शेष ना, किंतु यहाँ हम सी, ऑप्शन नंबर सी। वाक्य संबोधन पद हूँ आरंभ, वाक्य संबोध पद केउठी बसे? वाक्य संबोध पद बस कौटी देख गल। 22 नंबर आंसर हम संबोधित पद पूर्वर, जो संबोधित कराऊँ तो संबोधित पद पूर्वर पड़ो।
23 ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠି ବସିପାରେ। ଦେଖ ଏହାର ପୁରା ପୁରା ବହିରେ ତ ଏହାର ପୁରା ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ତୁମେ ଦେଖି ନେଇପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ କେଉଁଠି ବସିପାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 23 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶେଷରେ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶେଷରେ। ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣକାରକକୁ କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ। ଅଧିକରଣକାରକକୁ କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ। ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ତୁମର କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଟି ବିଡି ଆର୍ଆଇ ତୁମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯାହା ବି ନିଅ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣକାରକ କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ଅଧିକରଣକାରକ କେଉଁଟା ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। 24 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ। ନମିତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ଅଟେ। ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା। 25 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ। 26 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ 26 ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ। ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ହେଲା ଆଦେଶ ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା ହେବ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 27 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 28 ନମ୍ବର ଦୟାକରି ଏ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଅନୁରୋଧକ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 30 ନମ୍ବର ତୁମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ବାକ୍ୟ। ତୁମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳିପାରିବି ନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ନାହିଁ ମାନ ଅଛି ମାନେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ହେବ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ନେକ୍ସଟ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ। ଏହା କେଉଁ ବାଚ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ ଏଇଟା ହେବ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ଆନ୍ସର୍ ଏହାର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ। ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କିନା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ। ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 32 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କର୍ମବାଚ୍ୟ। ଯଦି କେଉଁଠି ତୁମକୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହିଛି ବୋଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର। କମେଣ୍ଟ କଲେ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ଯେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ହେଲା। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଜୀବନ ସାରା ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ଦେଖ ମୁଇଁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ବି ତୁମକୁ ମୁଁ ପୁରା କହିଦେଉଛି। କମେଣ୍ଟ କର ଦେଖ କେଉଁଠୁ ଭୁଲ ହେଉଛି କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି କେତେଟା ଭୁଲ ହେଉଛି ପୁରା ତୁମେ ଲେଖ। 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 33 ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ହେବ 33 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦମ୍ପତି। ପାନ ବେପାର କରେ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖ ଅଧିକାଂଶ ଥର ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହାପି ଇୟର୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ହାପି ଇୟର୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ଆନୁଆଲ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ତୁମର I1ରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ବିନା ଅପସନ୍ରେ କିମ୍ବା ଅପସନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ହେଲା। ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ପାନ ବେପାର କରେ ଯେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 34 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପାନରା। ଦେଖ ବହିରେ ଦିଅ ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା ଯେମିତିକି ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଲେ ପାନରା ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା। ସେଇଟା ଦେଖ ବହିରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଥିବ। ନେକ୍ସଟ 35 ନମ୍ବର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଅଧିକାଂଶ ଥର ଆସୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯେ କେଉଁଟା ହେବ। ଏହାର ଦେଖ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 35 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସକମାନେ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ। ଏହାର 36 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୈଷ୍ଣବମାନେ। ଗିରିପଥ ଭାବରେ ଖାଇବର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ। 37 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଖାଇବର ଦୀର୍ଘତମ ଗିରିପଥ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଖାଇବର ଦୀର୍ଘତମ ଗିରିପଥ। 38 ନମ୍ବର ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୈଧତ୍ୱ ଗୁପ୍ତନାମ ଦୋଷ। ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଫାଷ୍ଟରେ ଆଗରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହି ଉଦାହରଣଟି କାହାର। ଦେଖ
38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆସତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆସତି। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଦେଖ ଆହୁରି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜମାରୁ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବା। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଡ୍ୟାସ୍, ଏହା କାହାର ଉଦାହରଣ? କାହାର ଉଦାହରଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 39 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍, ତାହା କାହାର ଉଦାହରଣ? ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଖାଲି ମେସେଜ୍, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଖାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖିଦିଅ କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକିନା ତୁମ ଆଗରେ ଥୋଇଦେବି। 41 ନମ୍ବରଠୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କର। 41 ନମ୍ବରଠୁ ଦେଖ ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ 40ଟା ଆଣିବି, ତାପରେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, 3ଟି ପାର୍ଟ କିମ୍ବା 2ଟି ପାର୍ଟ ଦେଖ ସବୁ ଅଛି 119ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ପୁରା ଆଣି ପକେଇ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରାହେଉଛି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।